Što bi rekao Mirko Krokop, mekša drva nisam cijepo. Ili lakša drva, ne znam kako se kaže. Boli me kurac, nije ni bitno, znate na šta mislim. Ko što sam najavio, ovaj meč je bio lagan. Iskreno, ja ne znam je li me onaj lik pogodio 2-3 puta kako treba. I plus da uzmem u obzir da smo radili s osmicama, s onim balonima, znači nije mi dobro još. Sad baš pričam momcima kako me šaka desna boli, jer normalno imao sam bandažer, imao sam onu smrdljivu balončinu, i vjerojatno sam ga udario gdje ne treba, preko laktova, preko garda, preko lobanje gdje je tvrdo ko beton i sad mi se šaka, sad mi se sve nabilo i to me boli. Ja govorim, prirodno je da se bijemo golim šakama. Nemojte da mi stavljate ta sranja, znači samo ćete zdravlje da mi uništite. Ali ajte, da ne bude da serem po bokserima i kickbokserima, ali stvarno ne preferiram tuče sa nikakvim balonima ni zaštitama. Smatram da jedina zaštita treba biti ta za genitalije, ali opet kad se boksuje to je isto smiješno. Eto, zaštita za zube i to je to. Imamo i dalje ovako lijep osmijeh. Da se vratim na temu. Znači, meč je bio lagan, iako sam pobjedio na bodove. Sad će ljudi da seru, ali ko iole normalan zna i pogleda onaj meč, vidjet će da je u treću rundu trebala bude prekinuta borba. Bacio sam ga u knockdown aperkatima. Njemu se brojalo na 8. sekundu, sudija ga diže i on pljuje gumu i okreće sudiji leđa. Znači, to je već 10 sekundi i to je kraj meča. Ali nebitno, on je domaći borac, Poljak je, sudije su Poljaci, on je tamo neka zvijezda, on je neki glumac, šta li, nemam pojma, vjerujte mi, nisam se raspitivao, nije me zanimalo. Ajde, odlužilo se, posle imao još jedan knockdown kad sam ga pogodio u jetru, opet je pljunuo gumu, znači meč je sigurno treba bude prekinut u treću rundu, ali koga boli kurac, pobjeda je pobjeda, ko što sam rekao, bilo je lagano. Baš pričam sa Vojčetom, on je bio meni ugao, nisam osjećao nikakav pritisak, nikakav stres, jednostavno boks još s onim velikim rukavicama, ja ne znam da ne misli neko sam neki da ja nešto serem, da se foliram i to, ali meni majke mi smiješno. Ja sam mu rekao, on ako me nokautira s onim balonima, iako ima 100 kila, ja ne znam. Evo majke mi, na ruke me još nisu nokautirali ni golim šakama, ni malim rukavicama, kamoli onim balončinama. Ali ajde. Meč je bio ko što sam očekivao na početku, on će se zaleti jer nema iskustva, ima par MMA mečeva, ima par boks mečeva. Jedino što ima naspram mene je veličina i snaga, ima lik 100 kila i to je to. I što je kontraš. Kažem, ne odgovara mi, opet sam pobjedio još jednog kontraša. Preživjeli smo tih njegovih minut napada i čim je to krenulo da se oduži, ja sam krenuo vršim pritisak, rekao sam da mogu dugo da boksujem, da imam kardio, da je drugačiji kardio za boks nego za MMA, gdje se rva. Ljudi se smiju, pa sad se smijete. Sad se smijete i sad mi serite kao kad sam prijetio Anžuru ću da ga zakoljem pa me prebio. Evo sad sam rekao što ću da uradim pa sam ostvario, a? Sad bi trebali me nahvalite. Ali to je čast izuzecima. Znači, mnogo ljudi me hvalilo, ljudi mi mnogo želilo podršku i hvala im na tome. A za ovih par pacova, što su pisali, sve sam komentare ostavio, nisam mnogo brisao sam samo neke baš kad krenete vrijeđati i to, jer neću da mi to čita majka, jer neko inače mene boli kurac, može da se mene tiče, može gore planeta. Sad napišite komentar, sad ćete na ovaj video da pišete komentar. Ajmo Vaso, boks ti da je vrh, ti si vrhunski boks. Nisam ja vrhunski bokser. Ja za sebe mislim i smatram da korektno boksujem. Ja mislim da s profi bokserom, pravim, znači pravi, ozbiljan profi bokser, ne ovi šalabajzeri što se biju po našim ligama i to čas izuzecima normalno. Ja u profi boksu nema šta ja tražim. Isto ko što i on nema šta ja traži sa mnom u Bare Nuklear, ili tako? Gdje ima klinč, gdje su gole šake. To je već moja priča. Mnogi će sada pitaju šta je sljedeće. Isto ko što sam najavio, sljedeće će opet da bude boks. Po kojim pravilima ne znam, to jest pravilima, s kojim rukavicama ne znam, ali znam da će biti 99% u Poljsku, jer sad smo se malo probili na to tržište. Prime MMA, High League i Fame MMA, to su najpoznatije poljske organizacije. Ne samo su najpoznatije, najbolji plaćaju, tako da definitivno sam zainteresovan za to i oni preferiraju te freak fightove.
S kim ću da se borim, ne znam. Još je rano, znači ja se vratio prekjučer s puta. O putu ću posebno napričam. Znači, da ne bude ja sa vas da negativan. Moram nahvaliti organizaciju MMA Tek. Odlični su bili prema meni, sve su ispoštovali. Ali žena koja mi je sređivala karte mi je napravila, vidite, šizofreniju od života. Ali o tom potom, dođu se da pričam. Gdje sam stao? Ovo je od boksa, vidite. Ovo je od boksa. Znači, vidio sam već da me Norman Park prozvao. On hoće, kaže, 1 runda boksa, 2 runde MMA. Ne može. Radimo 3 runde boksa, Norman. Kaže, ali koliko ti imaš MMA mečeva? Pa imam 60 i kusur i pun mi je kurac toga, neću. Sljedeće godine možda ću, sad čisto sumnjam. Tako da dajte mi jedno 5-6 dana, do 7 maksimum i novi meč će biti zakazan. Mislim da je idealan tajming već početak ili sredina ili kraj novembra. Šta je sad, evo sad će oktobar, tako bi oktobar odmorio bi par dana i onda bi krenuo pun gas pripreme. Vjerovatno neće ni biti da se skidaju kila, tako da uživanje. Vjerujte mi, isto sam plaćen iz ovo čak i više nego za MMA. Gdje skidam kila i gdje je glava u torbu, što se kaže. Tako da, za mene će vas da biti posla. Ima posla ko će da radi, jel tako? Tako da, vidimo se brzo. I prije nego što se odjavim, bravo, imam još jednu stvar koju sam zaboravio kažem. Pitali su me novinari prije meča sa Muranskim, da li bi se tukao s njegovim ocem, pošto njegov otac se bori i kao kažu, ne znaš ti kao koliko je lud njegov otac. Ja rekao, niste vi upoznali mog oca. Moj ljuca je definicija ludila. Ali što se toga tiče, nemam ja problem. Nemam ja problem da se bijem i sa starijima, i sa mlađima, i sa muškima, i sa ženskima. Nikakav problem. Ovo mene motiviše da takve stvari radim. To će da ljudi da pišu, Vaso, za pare ovo. Pa ljudi, zašto se radi ovo nego za pare? Pa ja mogu ići po ulici, ja se bijem da me hapse, da me jadis nalaze. Šta će meni to? Volim da se bijem, ja ću se naplatim ovim sranjima. Tako da morate me razumijete kao za biberin cijenu i mislim da zaslužujem to, jel? Ipak bijem se od kad znam za sebe, od pamti vijeka se bijem sa svima u svim kategorijama. Mislim da sam zaslužio da uzmem ozbiljne pare od ovih sranja. Tako? Mislim da ćete se složiti sa mnom. A i da nećete, zabolje me kurac. Ja vam pričam, a vi slušajte, lajkujte, dislajkujte, čini što vas god volja. Uglavnom, rekao sam da bi mu se tukao s ocem, rekao sam da bi mu se tukao i s džedom, i sa mamom, i s kim god hoće ako me plate. Ali vidio sam jednu stvar, njegov otac je prije meča, mene i njegovog sina, rekao da se ne slaže sa svojim sinom Mateužom, što je prihvatio meč sa mnom, smatra nije to trebao da uradi. I poenta te priče, ljudi, slušajte roditelje, jer vidite šta se dešava. On nije poslušao tatu, prihvatio meč sa mnom i dobio je batine. Tako da, to je to, ljudi. Bravo! Dobro si me napomenuo. Donio sam iz Poljske još malo željeza. A vi dobro znate šta ću ja da uradim sa svim mojim željezom. Puna mi je kuća ovih sranja. Ovo meni, što bi rekao Mike Tyson, ovo ništa ne znači. Ovo je nekad značilo nekom mladom momku koji ima 18-19 godina. Sad, može moja majka da posadi cvijeće u njih, a druga je opcija koja će da bude, sve ću da ih istopim i da napravim jedan ogromni dildo i on će da mi krasi stan. Tako da, savjet za organizatore, ne bacajte pare na ove gluposti. Dajte šuške i borci će biti zadovoljni. Vidimo se uskoro u novom klipu gdje ću najaviti svoj sljedeći meč. Ja možda već i znam koji će to meč da bude i s kim, ali neću da vam kažem, moram još malo da spržim. A sljedeća epizoda će biti roštiljanje. Električna stolica, žrtva će biti jedan domaći borac koji je zaslužio da uzmemo mokre novine i da ga oderemo po leđima. Nije meni ništa uradio, nego neki njegovi komentari, neka sranja, nebitno. Vidimo se sljedeće sedmice. Poz.